دەم باش فەرموون بۆ گەڕەکە نوچەیان دەست پێکێدا گرنگترین سەرنوچە. بیست و دو ساڵ لەسەر شەهیدبوونە هەردوو خەباتکاران کەمال ئەحمەد دەرویش و شێخ مووس یوسفرا دەرباز بوون. شاندێک ژمال باتێن شەهیدێن لەشکێرێ ڕۆژ سەرەتانە ڕێبەبەریە فێش خابوورێ کرن. بەنابەرێکی ڕۆژاوای کوردستانê li Hewlêr paytexta Herêma Kurdistanê xwe kuşt. Dubare silav. Bi bûneya bîst û duwemîn salvegera şehîdbûna her du pakrewanan Kemal Ehmed Derwîş û Şêx Mûs Yûsif Encûmena Neştîmaniya Kurd li Sûriyê salvegera wan her du şehîdan vejand. Doh li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê şandeke Encûmena Neştîmaniya Kurd li Sûriyê seredana mezarê pakrewanan Kemal Ehmed Derwîş emîndarê giştî Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û pakrewan Şêx Mûs Yûsif endamê Polîtbîroya Partiya çep kir û bîst û duwemîn salvegera şehîdbûna wan vejand. Di lîdwaneke taybet de derbarî wê bîranînê Mihemed İsmaîl berpirsê rêveberiyê Polîtbîroya PDKSê herwiha Berîxan Daûd endama Komîta Navendiya PDKSê gotin ku her du pakrewan bûne stêrkên geş di dîroka xebata Kurdî de û nifşên bên jî dê rêk û xebata wan berdewam bikin û ew qet nayên ji bîr kirin. ایرو بیرانینا ده حوالی خوی هیجا ده تفگرا کردی ده شهید بون دبر ویریه ده حوالی کمال و حوالی شیخ موس شهید تفگرا کردینه هلبته دویریه ده شهید بون نجبو کارکی مالا خوچو بون نجبو تجارتکی شو بون نجبو قضیاک باوریا خو پیانی بون و عمر خل سرکرن ريزو حرمتنا جواري قرا سياسي كردي وما دول هنجين رجال رفع الخباطة كردي جاني قتلوا قرباني جبو شهر كردي خباطة كردي هر وصاب بولستي بيش ده زماني كردواني ده ديروكا ملاتي كرد ديروكا تبقرا سياسي كردي سوريا ده نفشي بيبتي وجيلي بارتي وكسر واقيا ما وما بعدها بردوام بكن خباطة حتى ملاتنا بكي بهالكفة بورينا بيشتو دسالة سر شهيد هنا هردو لهنجين كرد رحمتي كمال وشيخ موس أم سر صاغي وسر خوشية جمال باتا هردو شهيدة دخوازن بشيني وبحيان براستي وكا هركا ساتكي هر یک دخواستا كجيانا كي خوش ببورينا لي أواج جيانا خباتي هالبجارتن قلنا كي بهاج دينا أم وكا بارتي ديمقراطي كردستان سوريا أم وفدارن كو أم وفداري أخونا ويا بيروز بكن تا سوريا ديمقراطي وري أباكرن وكهفي ما في قال لي كرت تدوري بيكاني هزار دلواني يعني همي باكرواني كردستان Li kampa Kewrûgozkê ya penaberên Rojavayê Kurdistanê rêxistina Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya bîst û duwemîn salvegera şehîdbûna her du xebatkarên Kurd pakrewan Kemal Ehmed Derwîş û Şêx Mûs Yûsif doh êvarî li navenda Diktor Nûreddîn Zazaya Rewşenbîrî ya ser bi dezgeha Xêrxwaziya Barzanî ve vejand. Di wê bîranînê de Mihemed Elî endamê Polîtbûroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya gotina PDKSê pêşkêş kir û bi hûrgulî li ser xebata emîndarê giştî Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya şehîd Kemal Ehmed Derwîş û endamê serkirdayetiya Partiya çep şehîd Şêx Mûs Yûsif axivî û behsa xebata wan di berdoza Kurdî û mafê Kurdan Rojavayê Kurdistanê kir. Her wiha kurê şehîd Şêx Mûs jî brûskeke Şêx Mûs Yûsif gotarek Şêx Mûs Yûsif gotarek pêşkêş kir û spasiya hemî beşdaran kir û dawiyê de kurtefilimek li ser xebat û jiyana her du pakrewanan hate pêşkêş kirin. شهید تبگرا سیاسیه کردینه
ایرو ام وگ ریخستنا پار دموکرات کردستان سوریا الگورا گوسکی سالوگریا 22 امین یا شهادتا هر دو لهنگا هر دو شهیدا ماموستا کمال احمد درویش باوی خالد امیندار گشتی پارتی ماموستا شیخ موس یوسف اندام پیلوت بیرا پارتی هاتو بیورک هاتو چونه دا نابرا باجار حسکه و قامشلو دا انجام ویدا هر دو شهیدا جیانا خوش دست خدردان او جی محمد کردواری کردایتی هنگی مکلف بینگو برپرسین پارزگاه حسکه ببین سر چند خالا او خالم برسگریگا کردی و گریدای جوا السر هجمارا 1962 احصاء رش والسر زنارة عربي والسر هنق برسگریگین جوتيارن كردا الدورين كردي وخلافات ناكوكين نابرا جوتيارا وجوتيارين عربا دا دركتن سر اردي والسر اوي اف هردو هوال چون وغيريان راستي يورك چون هاتن وجهنگي تاوكيرو ام في روجيل بيرا خواتين وغ روجك نخوش تاريخا ديروكا گلي كرد مخابن دوه شاندک جه دستگاه کردستان سوریا شاخ هریما شهیدین کردستان سوریا شاخ هریما کردستان سردانا ریفبری درگاه فیشخابوری سینوری شوکت بربهاری کرن او جی و کوریز گرتن جکارو خباتا ویرج بو کردن سوریا بگشتی و مالباتن شهیدین پیشمرگه به تایبتی دوی سردانه ده همان شانده تابلو یک جوینه شهیدین پیشمرگه روش دیاری بربوهاری کرن و هیوی سرکفتنه که بردوام و پیشکتن و تندرستی که باش همو کارمندین درگه فیش خابور را خواستن. پنابرکی روجاوای کردستان لحوله را پایتخت هرما کردستان شوابوری خو کشت و صدمن ویه که ندیارن. جوان بناو فایز بصری محمد کتمن 33 سالی شوابوری خو کشت و این صدمن ویه که نهاتنه اشکره کرن. فایز بصری محمد خیزانداره با وزاروکه که یا جگوند شیروی بسر باجاروکه گرکه لگه لی دورا دیرکه لروجاوای کردستان یا اجدما 3 سالان دری خستنه که ده لحوله را پایتخت هرما کردستان کاردیکه. بالیوزا فرانسای روسیه سلفی انیس بیرمن هیویا فرانسای پیکانینا کمیته که جبو دستور سوریه بریا داویا ساله کر. بیرمن گوجی که سروک فرانسای ایمانویل ماکروین هیویا خود در براندیه که نزیک بوندنا برا گروپا آستانا و گروپا بچوک داشت بو دیتینا چاره سریه که جکریزا سوریه را درست ببا. بالیوزا فرانسای هر وها آماجه کر که ماکرون و بشدار بویندی ین لوتکه داویا ترکیه هاتو بو کرندنا برا ترکیه و آلمانیا و فرانسیا بر خوددان سروک روسیه و داخواست کرنه که فشار لسر هفشان خواه سوریه بشار اسد بکه و که هولکش با چاره سر کرنه کریزا سوریه به پشتوانی آنتوین یگرتی. لکامپا گویلان خلک جبو فکرنا موزیک جالی ماموستای کجبو زاروکان هاتیه وکرن که زاروکین کامپه دلخوشی خواه درباری ویه که درد برینن. ماموستای موزیک شوان جزیری که خلکی رجاوای کردستانیه خلک فکرنا موزیک جبو زاروکین پنابرین رجاوای کردستانیه لکامپا گویلان وکریه که تیده زاروک فیری موزیک و سترانا دبن و دمک خوش دبورینن. خوشبونا جیانه بزاروکتیا جیانه گاوان دچنه مرکز آخوا و ام نیوان زاروکا درودنن و ام دمیزینن هر یکی چقا کفوه بکاری گپی راد بی گستران بی گشانو بی گدیلان بی هاو قاسی امجی دلشاد بن و براستی بواره امجی بهتر جیانه خود درباز دکن وکو پنابرم و پنابری حمویه مش بیر دکن و گلکی کیفان متیک و زاروکن گلکی دنگ خوش الجمه هنه نمونه جیک ما کچکاکی خوشک نیشا و دار سیدرا و بناوی سیدرا بدها و بصداجی هنت کامپا مده دنگ نگلکی خوشن از نها نبوا بجم حتانی نیف ساعدين برگی خلاص نبنش برگو حمودن گوا خوشن و ان شاء الله روزن پیش ده امیوانجی پیش داری و بکن.
زاروکن بەشدار دوێ خولافێرکردنێدا کێفخۆشیە خوا دەردەبڕێنن و دەبێژن کو ئەو پر ژسترانان حەز دکن و سپاسیا مامۆستای خۆ دکن لەسەر وێ دەستپێشخەریە. ئەم چنە ڕەودای گەلێکی کێفەمەش ڕەودارەتێ و مامۆستایمەژی یاریکاریە مەرەتکن بۆ ئەم دسترێنن و مەدعلمێنە ستراناژی و مەدعلمێنە شانوێژی و دیلانێژی و ستراناژی و گەلێکی کێفەمە تێژ ڕەودارە و کە ئەن و یعنی ڕسم بێ چیکێک بێ کێفەمە تێ گم هەرن. دڵخۆشیە کو ئەو خولافێرکردنێ دەرباسی دلێوان زارۆکان دکە پڕ مەزنە و ئەو زارۆک مینە پلاتینکان لە دۆر مامۆستای خۆ دجڤن تا بە ئاوایەکی دروست فێری موزیکێ ببن. مافێمەیە خەونامەیە کوردستان دەوڵەتامەیە پێشمەرگەیە ئامادەیە تاجا لەسەر سەرێمەیە مافێمەیە خەونامەیە کوردستان دەوڵەتامەیە ئەس حەجی سترانە بکەم و سەرشڤا معلمان سترانە و گەلێکی کێفەم سترانە و ڕەقسرەتێ و ئەس حەج وەختا گواز دەچم ئەس دەسترم کێفام گەلێکی تێ رنگین امیدن هر بجی ملت ما امی بدرا امی بزن حیرقت سیر و دامه آلا رنگین امیدن هر بجی سروک ما. موزیک زمان و زاراوا پێشکەتن و دڵخۆشی و جوانیە ژیانەیە و کەسێن کۆژی دەماخوا ددن زارۆکە تاوان فێری موزیکێ بکەن کەسم پیرۆز و جهێرێ زێنە. بلاجي عم بظان بي دولة جيما في ميا قرباني كردستاني دمي رزقار ياتيا بلاجي عم بظان بي دولة جيما في ميا. لەگەل دەنگێ ڤان زارۆکên جوان نوچەیên me bi dawî hatin ez ê dubare ji were sernûçeyan bixwînim. 22 سال li ser şehîdbûna her du xebatkaran Kemal Ehmed Derwîş û Şêx Mûs Yûsif re derbas bûn. Şandek ji malbatên şehîdên leşkerê roj seredana rêveberiya fêş xabûrê kirin. Penaberekî Rojavayê Kurdistanê li Herêma Kurdistanê xwe kuşt. Şad û bextewar bin.